Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Santiago, Kapitulo 4, versikulo 11. Di ka agpipinadakas kakabsat ko. Siya sino man amang padakas, wano mangukom iti kabsat na, agsao iti maibusor iti lintag, kat okuman na ti lintag. No okumam ti lintag, saan ka tao, amang tungpal iti lintag, no dikat may sakan amang ukom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, nakaluto akon. Umay kay manganan. Saan ka mabisin? No diyo kaya ti sidaan, ilutuan kayo iti sabali. Saan ka mabisin kunakmat? Di nakman ay ayaban. Mangmanganan ni tatang, umay kayo matan. Sumaruno aktulatan. Sige, di kaya agbaybayag Nangan ka dimot lang ni nanang? Wen di na ko makayat ng pinilit ko. Narigat nagsakit tumanen. Ay, madlaw asaan naklata kayat. Ay kat, pasensya mo na. Wen ipagpagapukan ka. Di nakapay ngamin unay am-amo ni nanang. Iso akas jay. Ay kat, mamamunak to Kan mamamuk to mati husto nga ugali na. Basta agkadwa kami akanayon diti balay. Ni, umawawag ni Bea agayem ko. Sumbatak biit Ay, sigurado, awisan nakmananda ito Italaang manan nagkita ta Kristal. Limok magka. Wen nga rod, limok magak matan na nakiasawa. Kat, kumusta ang idagiti na kaikamangam a pamilya? Ay, saan na nasaya at chikatuga nga kababae? Nagtangig. Nagrigat ta sa lahat ti ugali na. Ha? Apay, ayater aramidan na kan ka. Nauyaw pa'y. Nagalas mo ton ti ugali na? Kunamlan asino analaing. Ay, agsakit nga rin ti ulo kiti day ti abakat. Kat no kanayon ko makita iti palengke. Wala ata diskumpiyado. Ay, atapan na ngamin nga ibulbulsak ti daduma no baunan na kamakichenda. Nagdakas mo ton? Wan. Ay, isumad lagayam makagurgura dagiti manugang na. Tanaalas gayam ti ugali na. Italaan na amuak day taa. Hala, ang merienda takit din. Itay pa nakadasarti ka nantang am dita pa'y nangan. Wan gayam, naimasan tamutan ti nagistorya. Ipilit mo amapan makipalengke. Kat marigatan ka lang aruden amagna. Anya marigatan mat asasawom si ka. Kat no iguy-guyod mo, day tabaskit mo. Ay sus, adda nalipatak. Kitaam day ta. At dapay gayam nalipatam. Ay, nalipatak diya ginatang ko abangos. Saan ka nga minun amapan makipalengke? At damot ni Kristal amabalin mo nga ibaon. Di na amot agpalingke. Natangla ang agatangan na nalaylaypay. Kat, kasanungay jay bangos analipatam. Sublyak ko mga road ngam nabanuga mo taon. Ay, di nakibaon. Tadyak makapag na iti kaadwan ti tao. Ay, inay jay man ni Kristal. Isun ati ibaon mo. No kayat na Ay, Kristal! Umay ka man ditoy! Apay, nanang. Nalipatak jay bangos aginatang ko jay palingke. Inka man alaan. Nabatik jay antisukek. Amumot na jay sanaya. Ay, wala nanang. Mapanak malang umatang itigatas ni baby. Dagasakton. Sige, mapanakon. Adda nangag mo amadi nga imbagana. Nagtulnog tupay. Addan tumot lang maibaga day chay. Si kalaeng ti agpampanunot iti madi. Bakit? Bakit?
Nakaluto ka din? Ni, handa ka kaya man lakay. Dandani ak makaluton. Sige, agpalisak pa nga rod. Guston to na makaluto kan. Sige lakay. Ay, huwag kayam. Ipadpadamag ni nanang. No adda ka no maibagbagam. Taimbaon na kakano iji palingki itay. Ni, anya ko matibagak. Ay, kahit amangan kanoa, no di mo kaya't di maibabaon. Ay na, unay lakit din na yan ni nanang. Sa anak matakas kan kwa na analay nga sumao. Abasit labanag, adda may baganan. Paspasin siya amlatan ni nanang. Bumakit nga minan. Kita je manugang mo. Rimor manen. Kat, apay ko manurimuar. Ay kat mapan man makichismisan Maritis mo't day jay. Nagpakada kanyak. Mapan ka na ije barangay hall. Nagpakadakan ka. Apay asaan nagpakada kanya. Adda ka nga men iti banyo. Isu an natural, siyak ti pagpakadaan na. Ti ko namkit day. Talaga alikliklikan na. Hapay kumangay aliklikan na ka. Dinak nga rod kayat. Ay na, tila sumsumrak manan di ta panunot mo. Deta katirigat na kan ka. Padpadaksam ti tao, uray awan matar-aramidin da kan ka amade. Ruel, umay kamanta de bagak. Apay nanang? Ay narabiin, awan pa'y ni bakit mo. Saan nagpakada kanyak arimor? Anya klase ti asawa day chay. Anya nga iti kaninyo kadag iti ubeng. Ha? Sana nagpakada? Agpakpakada ay kanyak day di babae. Ni nanang mahit. Ay nasaan ka nga umisa makasta. Nasayaat ka day amarabrabyan ti asawam. Ama panlaeng mat makin in istorya kadag iti gagayom na. Inawagan na kita ni Kristal, nanang. Nagpakada, tamarabyan da kano iji barangay hall. Kat, namate ka mat. Ni nanangin aya. Nasingpet ni Kristal, nanang. Da kayo laeng tagdwa-dwakan kwa na. Saan ngamin ang nasaya at ti ugali na? Apa saan, nanang? Si kamot laeng ti mangibagbagay ti dayta. Ay na, mais-stress ka talagan iji babaya katugangak. Taapay manen. Diyak man amo no apay kagurgura nak. Ikam ngamin iti kwarta Ay na, kasano nga ikakit nagadumot anak na ija abroad amang ipatpatulo diti kwartana. Sa bali mo't aji aggapukan ka. Awan maited ko. Iso nga rod na say-saya atak ti makilangan kan kuana. Tap na awan maibagbagana kanyak. Kat, adang aro jay bagbagakan ka nga utanga. Ay kwa, 5,000 laang ti cash ko dito eh. Ha? Ni, 50 kumaa. Dahito laang tadda. Alam kitin tayo supay. Nadamag ko ngamin a pinautangam kano ni Mari Barbie iti 50,000. Apay nga iday kat pinautangam mo. Ay na, imo na ngamin anang ibaga. Naud-udi ka. No imo na ka kumadi, sikatin ang tadak. An-anwak nga yay ta 5,000. Sana balin? Mangkita aklangan iti sa bali a pagutangak. Sige, pasensya kan Di ka kumagumurgura kanya. Umaykan, bakit? Nagluto ni Kristal iti merienda tayaw. Sa anak pa amabisin. Kaninyo laeng. Paboritom dya inluto na. Amo na mo't ayat agluto. Inlutuan na ka nga road. Isong umay ka. Ay saanan, ang mga nuad da sabidong na. At dayta ka manen. Nagrugit at talaga ti panunot mo. Makamu ka, no di mo kayat. Ay, aguri ka pa'y mat tumaktak dirak pa'y laeng. Saan ko a birthday? Ngam nagluto ak itilasan niya. Tap naglalangan tayo amangan, nanang, tatang. Nalaing kamat gayam nga agluto. Balasang ka. Kanya nalaing, nagapgad. Naapgad ko na yun, nanang. Amom at abawal kanyak tinaapgad. Bakit? Kaya't naksamot nga agsakit si ka Kristal. Saan, nanang? Di kay kumamot agsao iti kasta. Jak pulos pinanunot ti kasta. Hagtal na ka man. Bakit? Kasano kuma ama ibagam an apgad. Kat di mo pa'y mat kinisayan day ta plataw. Ay, basta, naapgad.
Ay na, ramanampay ngamin Agkumkumento ka, kat di mo pa'y mat naramanan. Bakit? Madi ka no tirik na ni nanang. Apay, Amamatan, numaminsan, agpambar. ay wanan niya. Si kaman laangan ti mga sikasokan ko na. At nangamin papanak. Sige nga ron, siya kung timakaam mo. Di mo tatang, marigatan ni namag na. Ingkag trabaho, da siya timakaam mo. Wan bakit? Ay na, nakaan-anos ka launay. Nga oras saan anasayat ni nanangkin ka. Ay, apay nga tadagiti anak ko. Di dakpat yan do ibagak nga agsaksakitak. Apay ngay nanang. Ibagbagada nga agdram-drama aklaang. Aywan, ado ti agas kan vitamina yung. Apay asikati mga asikaso kanya. Ni, asino kumati kayat yu aya ang mga sikaso kada kayo. Awam mo't dagiti anak yu ang babae diti Pilipinas. Ayan ni Ruel. Na ba nagtrabaho? Ay, nagsakit ti bukot ko. Masahiyan kayo natap no saan na nasakit. Masahin nak. Wen nanang. Sige mga raud, masahin naman. Anya ka matan bakat. Di ka lang nagbain ka ni Kristal. Apay manin aya. Nagmalmalam a kinaduan na ka. Kas kala ubing nga inas asikaso na. Tila yung papaalam kan kuana. Danom lang mo. Anya danumlaeng. Nakitak anamin ano ang nagsubli-subli ni Kristal. Tapno alaan na dagiti ipapaalam. Kaya't ko lang ma't nga da mga sikaso kanyak. Oray may sangal daw lang. Kailiw ko nga minan dagiti anak ko. Ngamsan damatan nga gawawin. Agawid dan tula siguro inton matayak. Iso nga ipatag mo ni Kristal amanugang ta. Tanaanos. Manmanaw, tikas ta amanugang. Bakat. Nanang, kumusta tirik nam? Ay, medyo mayat buntan anak ko. Inasikaso nakakadimot laeng ni Kristal? Ay katuan, di nakbinaybayan. Kanayon na nga imonitor ti blood pressure ko. Oh, kat, pasado ka din ti asawak ken ka, nanang? Manipod ngamin nagkalaysa kami. Di mo pa yun naaklon niya asawak. Ay, Amo ka di mo kaya ti asawak, nanang. Madlaw ko dayta. Ngam, nasingpet ti asawak kada kayo. Kanayon na nga ya si digtibagi na. Kat sapay la ko ma. Tamaawat yung matan ti asawak, kas manugang yung. Nana, kumusta kayon? nasaya at lata balasang ko. Asino ka itayan? Siyak ni Bea. Gayem nak ni Kristal. Ngam, saan itan? Nay, apay ngay asaan itan? Ada ka din ni Kristal dita, nana? Rimorda asang a pamilya. Agsiaping dansa. Adala ang ibagakan ka, nana. Manya dayta. Dagiting bagbagan ni Kristal idi, maipapan kada kayo. Anya dayta. Nagado, nana, puro pa ng perde. Kas kumaitian niya. Naunget kayo kano akatugangan, saan kayo ang makauawat. Imbaga na dayta kan ka. Ken, narigat kayo kano akadkadwa. Ay, nagadumot kayam timbagbaga na kontra kanyak. Talagaan, nana. Iso husto lang jar aramidin nyo pa ng kuskusilap kan kwa na. Naynayunan nyo paikit di Kas kumaitian niya. Papanawin nyo idan ditoy. Bayan nyo nga agbirok day tibukod da pagyanan. Isuntumot lang aperperjen na kayo. Agyaman iti panangidanon mo kadagita balasang ko. No addanto pa idanon na kanya. Ibagak tumanan kada kayo. Apay, adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan. Awan mo't kit di, nana.
Adala ang jak na gustuan kan kuana nga inaramid na kanya. Gaputasan kayo asimurot kada kami ang nag-shopping. Inggatangan kayo ni tibadbado yun, nanang. Ay na, agyaman akanak ko. Ur-urayak ti ipawit dagiti anak ko nga adda ijay abroad. Awan pa'y mat nga ginggait Mabit lang Oh, daytoy nanang. Kaya't yun daytoy aterno. Nay, kasano nga amom anausumak itinalabaga. Nadlaw ko dayta, nanang. Ngamin, amin nagamit yo, nalabaga. Ay na, ay uwan gayam. Imay dito'y jay gayam mo nga agnagan itibeya. Ni, anyat ginagara na dito'y nanang. Ay, umut-utang kanyak day jay. Gamawan mo't maipautang ko kankwana. Dayta ka di tirasaw no ape anasakit tinakam na kan ka. Ha? Imbaga na anasakit tinakam na kanyak? Wan, kun aduutin danon na nga imbagbagam kontra kanyak. Anya? Imbagam ka no, asan anasaya at ugalig. Ay, unay mo't tinday dya abeya. Jak la pinautangan. Nagadon timbagbaga na kada kayo. Angam na amiris ko. Apod no, dagiti imbagbaga na anak ko. Ay, nanang. Saan ka aguraan? Pudno mo't kit di dagiti imbagbaga na. Kastamot nga minti ugalig. Na alas. Pasensya kayo na, kadagita nga indandanon na kada kayo. Didak ko maguraan. Apay ko maaguraan ka. Kat nagsaya at kakanyak. Na ikamang kalaang. Ngampod no nga ina, ti panang tratom kanyak. Agannad ka kadagiti balikas nga ibatam. Tamabalin aday ito ti pakadadaelam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.